yakni benta jongga kubor la OneRaj P daga fatafat online shopping store. Kawai kalong kami kalapan pau ya kajing ngosi hadian baka Ganesh Das Hospital Chelong kalakantad ya iway long kami ibatmu banik haklung hakane ka hospital tang namar ba isa ha ka containment area. Ini ilong kami belatip keteng kumikong iban kintilin umdor ibasyong basa hamolai motowar ilalit sa Ganesh Das Hospital hene ka step ka arpu praterik unaitung banik haklung hene andalapoy hospital kinong tray kani ka hospital kimpriang ya i hakane ka hospital namar ba iwan na ka containment area. Kumta ini ilong kami ihap banai pai biang siyang batang hadian katu kat ni kenta ini ilong kami ilasu khabiang bat kumta ki bahayang kimban se ban phone sya ke HYC maulai ban panjing erap naki nak benta banyo jaka kha ini ilong kami Menang ilalan tengila rung kena tuna po ba le tu emergency ward ta ke bandung sapo ka ba si thak lung men stok keteng tu udan kena serang tu keli keteng tak lai tu dah di depan orang kisah tu orang kila cuci depan ni urusan ni building orang itu orang kan uang kan itu senang orang kuat keteng itu kal orang kelibuk kau bayi itu jadi kawan tak kentai kau kilihi mangi kau kilihi sih dan nalai pasti keren kumno ya hana bagdeng ina matawar ki aku bagdeng ina matawar ki kan nak bagi orang ini kan tu mang ini jangan ta jakama tigi ang kamta tigi ang long ni sa istam na sa ante dan jaka siu ana yang mem dan jaka tigi ang dan jaka tigi lep na mang iri sisma na tigi lep na ngili syarbat ru arbat ki ana dan doktor ban injak eta injak dan doktor ada ban dan jaka ki lep kumna kala sa istam yang ada sian lep na ha istam sa istam Hatiak yang mana diwat cewek, diwat harbat, yang kentah harbat yang dan doktor na. Las arah selit sana sadat kemna kadap orang ini nang. Tidak sadat pemerintah masuk kan kumni kor kimi oleh belah kimi ni dah belah tu pun senang belah lagi belah. Saya lihat teman yang alam mengenak sina mengat. Sangat di kon kesiuran rungut argut kibom dan kepala sangut kibom dan kemi syut ayap kemi. Janganlah siok kenduk perubasa mah. Yo kenduk ye ki doktor. Ini kenduk doktor lagi dan mungkin. Oh ya sabar alam pi. Kini ente kan serangan le kerba ya li coba langsung ram bagi keren untuk kita mungkin song ya kata ya karena ini na. Yang kau yang dah hilang kabalang hilang. Kalau ini aku sudah kenduk masnang kan. Kenduk masnang lah ada kat yang kila banyak bat nak ikut ini kan mah. Wang ya kau pada masnang mentah kan. Bat sabat ente kesal ya. Di pan akat senang ngiwan biar kentang yang phone ni pi kan. Ngipat ngidi sisa ngiwan na yer ngilek dak sisa om pengilek bas niu dan ngilek bas niu mnu iwan wan penwet ikan ijin kun phone ni ner ngiwan na sisa bang pengen khut bang kiru kin tep ka sisa ya kai ka ngiwan ka jing ja ka bas si ngidan ka jing dok jemban jing dok ngi sibia kerki nak jing su kai lok tolong nom dos so jencara ngaru belas sakum ni ngi syang yes ka beri matawar ka bakang dekat bun ngi sudah non setengah kata yang perpatang HYC gibayarap sangkat ni kalat ini sambil asah kasuk itu entah ka HYC Molai Circle masnyo yakni ka khubor ka le yalam hi ini ilong kami syakani ka hospital. O Presiden ka HYC Molai Circle usamla rangba don bok lang khaling do lembat u General Secretary usamla basyan ling do maunai kilapan pau ya kajing ngosi halor kajing le jongkani ka hospital bat kilak kenturu ya barok ki hospital bakim dei ban nyoben yanuru henry kade ka kamram ka jongki ban ajing sumar ki brio laga ki wan pha sumar hakino ki hospital. Henry tangaway aku matang aku ya hantam ni ka Ganesh Das Hospital ni jadi musuh ho hato ngenciu sumar tang manta kata COVID-19 ya kini ki bakun bakha lesila dakiam kanam don jingkhain dan ngenom khain ki kum ki parabril tika jingwan jongi hang ni kalong ba hadin ka jinglit phayamram sing labon ong jong kawi ka long kumi ba armen na po kawi ka shnong po mulai ka bahapo den menzon kila sakran ya ki kentin ke ba ka sarkar hi dalade ka ji ong bangin de ban matais ya ki brew here maki hi senchen ki brew jong ka trak ko ya ki brew jong ka de mas tip ba ki wan ta ka zone ka bala pengat ka ko sarkar ka containment zone ki ong ba dan jaka tekani ka de ka ba nakleng jong ka HYC na jong sengin nam ban pren namar ba
hatung ini kun tang ni corona namta ki ba lesi lada ka trak ku kya kan iba ki yap khakun dan ni ki yap armen kamut kan pedang dan ni kan kemen ting apa ong ba haji sisa ngiri ban yakun lang kan namta ka habaka trak ku kya ai ka ju sumar ka ba dei hop kan nama ba ku ong ba iwi rang ba meni la de ong ba tang badai bawan napo containment zone hato kita ki brave basong hata kasnong baru khoi kindi ki positive cases buat kong ke jing tep nglayo kolong ke jing ketat ke jong ini ka jaka sumar ni kolong ba ini kolong kami ke wan nak wei ka snong ke bahap of containment zone te ke jing te nakata kadau muki hang ni kila kentat buat sakwei pat kadau kolong ba kum nak liang seng ila kham wat jelio wat penraya kadau ba ila yo sngoru ba hang ni po isolation ward akani ka hospital ki kijing thak giduna buat ladap te nakata kadau habang ngila phai bat ngila li bani kendu ngila yo kala ban ye kendu iki bah yeng ki bala awan bani kendu yang kinong ilam joko iswaisi bat ngila i ru dan leki khmat ngila sakiru ya ka jingsu jingthar jong kene kolong kume ka ba ladon ki poru ki khlemat ki bangi i le se ladon ka jingbong te breuru kolong kume te ngi baro hi ngitip ya kaban buram ya ke keme bar habang i bakum ni bakni kelong keme kan su kanthar ngiemla bang su sngap hadian bang lai ki bahiyeng kila jamat ngiemla bang su sngap punto hari bengin wat kilat kilenti hakaban yo ban yarap bar kener lang ya kaneka lingkor ke bukhya ke ba kane kelong yeng ke haban ket Nakaliang obat don bok harlingdo ulapan paru ya kejing sengongu ya u director ke DHSMI u Dr. Amanwar ubala sim khiaba halor kane kakam marsen pentip sha u lembaga phone bat ngasngo ban ai khuble ro haju kupor bai kini jingjia baro data nda hadin bangilaya telepon bat u DHS Dr. Amanwar ilala ban pentikna ba nakaliang jong i in sasim khia bat ila kentu yangi komki noilam semalam bat kham tamro ya kene long kemi ban wan on taski tinggi sukumen ba mentang jamit kumar bang jijak la dei naduk nem step tat haduk mentang jamit kumba laishi pawai ai ngelayo ban tha ala admit ye ini ilong kemi bawan po containment zone